Hadian ke jingjok badan buram jong Dr. Ricky AJ Singkon ha ke MP election ke Baladem ha ke baki nong kesan kila ya ke jingshania da ke vote jungki ya tu MP bertema jong Shillong Parliamentary Constituency halor ke jingyo ya ke vote kumba khat riau Hajar tam na ke Umroi Constituency ya ke bakan ne ke jingyo vote ke apen kemen shikat dei ya ke nong ya lambah khamat du jong ke parti VPP na Umroi Constituency bat ke bla pelong ru ban ai Khublei ke Kyrpang segi paj ba kathan ba dia baro ke nong kesan do ba Isynei Hinge bobat kumu organizing secretary jong ke parti VPP na Umroi ya baro ke nong kesan ke Umroi Constituency ki bla ai ke jingshania da ke jing vote jong ki bat ke bla pelong ru yo Dr. Ricky AJ Singkon belong kum MP ba thmai don tang jingai Khublei ke Kyrpang ke benengkong ngai ngu yo be no pun thau balai ke burung thau bat ka jingan minti na ke bentai Dr. Ricky Singkon lembat ki no ki kam jong parti hi bro oi jong central body ke bale tristom ke bentar ni ka result ke bengi yang resmi khamtam akan ke por ngai Khublei ke Kyrpang nam ta ki nong sung juga Umroi Constituency ki ba nong kesan ke bi jungi khamtam kilong puni kilong par kilong tre jong parti ki ba tristom adu bos dang bat hadu kan ke bengi result ngayo ya ka job ko dun burong wat nagalang juga Umroi kun si jung iru ngayo ya kata kajing tam ke balong ndo sunghun hisya ya kajing tri stom jung pranong krisan pranong jung ke parti ngakum organizing secretary ru mai Khublei ke Kyrpang ya kiba ai tri mit balas step akan gono ko taru nomor ba hadu menta ka jingkhen ke bangiyo napo ka banyo ke but ni hadu kambi Hajar tam napo Umroi Constituency ke ngai Khublei ke ba Kyrpang se simpat ikunong kumi kupa sama di senrang kenthi ke ba tristom bat ke bala Aisyah jing kesan ke pura akan kenti kita